Nagiri ka Akashvani Shillong ka khubor ban puli di kasani jana kimat bakongsan jo ka khubor. Nadu ushitari ujumang on sedang no ya ka jinglum ya ka khana samari arhajar arpunyo ka Meghalaya. Ujur ka sunjuk kinahikai ka skul ba nihu sa Kasari High Court of Meghalaya halor ka jingtungkam baklam yat kat kumki kendon jong ka Central Vigilance Commission. Omdan jing kedua sa Meghalaya pentikna ke Indian Oil Corporation. Bat penkriak ke jela Meghalaya ya ke jingwan ke National Games arhajar arpunyo da ke ba jurip igisin jam trikam bapir-bapir. Ki khubor ki babniya. Ka jela Meghalaya kala penkriak ban sedang no ya ke jinglum ya ka khana samari arhajar arpunyo ha ke ba palat prajar ki nonglung khana samari kin trikam. Ha ka balik lim jingken ya ka jingdon brio ha ka leng ka jela. Kaban sedang nadu ka siterik jong bena jemang arhajar arpun rio. Ka jela Meghalaya kan sedang ya ka jinglum khana samari da ka digital self enumeration na ka bentak khatsan sengi. Nadu ka siterik hadu ka khatsan terik jong bena jemang. Kaban sedang kong na ka yingsa ulat ka Lok Bhavan ha ka ba ulat Chandrasekhar H. Vijay Shankar un ay ya ka jinglum jingken na ka benta jong u. Hadian kata on penbut da kajing sim jingken yiki long ying kata ka house listing but house census na ka benta live house ngi na do ka khandri trik jemang hado ka khat saw trik jong ubnai jeliu. Ka North Eastern Hill University Teachers Association kata ka Nihuta kala ujor sa ka Kasari High Court of Meghalaya ha ka ba kala persya ya ka jing thungkam ya ka Professor Brinda Beasley Kharbi Rambai kum ka part-time Chief Vigilance Officer. Na kaliang ka yung bisyar kala ay por artayo ya kinong siya mudoy ban ay jubab halor katiki jing ujor. U President ka Nihuta u Professor Lakhon Kma ulakno ba katiki jing thungkam kam simayat kat kum ki kendon ki bala produk ha ka Central Vigilance Commission bat hakatanat puli puthi jong sarkar India. Ka Nihuta kala kam ba katay kerukom thungkam kalong da kalenti ka bamsay bam khoj bat kala kuntu ya kaying bisyar bakan penpulam bat cancel no ya katay ka jing thungkam. Ka North Eastern Hill University Teachers Association kata ka Nihuta kala penpaw ka jing sukhya halo kerukom trikam jong ka school ba North Eastern Hill University ha ka ba kala kenua halo ka jing pep tray ka bala slam bat ka banang penjelan jong vice chancellor bat halo ka jing muslia ka jong u president ka Nihuta u ba Lakhon Kma ulong ba ka jing pep tray jong vc kala ta sibu ni ka jing peniat yaki kam jong ka Nihu ka bala lam sa ka jing pen slam ban sim yaki rai ki bakongsan ki bakentup ya ka jing pen scam yaki nong hikai uba Kma ulakran ru halor kimat ki bedei bat ki kam bisa tengkai bat ru halor ke jingbam sya ya kerukom trikam. Ka Nihuta kala penpau ya ke jing sokya halor kalawi jong ke skul bat nihu. Bat kala penpau ya ke jing kermen ba ke jing simti ya ke kam nong yalam da ubat hamai kan la ban pendet bat penbiang ya ki jing ki ba ka nihu ke kenduk mentah. Hadian ba ka samai trikam jo vice chancellor ba mentah kala poi sa bakut no. Ka National Law University of Meghalaya kala pli bat I admission na kabenta ki academic session arhajar arpun riu arpunyo ha ki jing puli ki ba ha ki benta per jong ka law da ka jing tumu ban penkre ki samla puli na kabenta ki kam bakin tre hadian habun. Ka jing penbena ka kedau ya ki course ba ka NLUM ka I ki bakentup ya ka BA LLB ha ka Policy Science BBA LLB haka Fintech, bat ka BSc LLB haka Data Science, rengkat bat ki LLM program haka Corporate and Criminal Law. Ki bor penya jong ka school ba NLUM, ki pentip basan pro na kasispa, ki jaka ha kita kilan puli labu kerpang na kabenta ki nongsong snong jong ka Meghalaya, kenang ban kentiu ya ki trai snong ka jela bakin mi syakamat banwan puli haka tiga school ba. La puli mentah ya ka jing pendrong sa kita kilan puli
Bahkan beteng tak hado ke kan riu terik jemang arajar arpun riu. Kita ki bakwa pulih kata ke skul ba, kila ban pha iki application yang ki lemba ke official portal, lani kila ban letni hidala di syak te ke cakap pulih hak bede bat karukom yo admission. Kani ke kubor kawan Syafina ke Akashvani Shillong. Naka Akashvani Shillong matang ini beteng jaki kubor ke berangsa. Ka Indian Oil Corporation kala penting kena yaki patba nang pendan kam gas jong ke jela Meghalaya bakam dan kanunu jingduna hakaliang ke LPG lani kiwe ki mar petroleum. Da ke bakala ong baka jingpoi jong ke gas ka yat kum bajulong bat ka jingdan ke gas bala lumtup kadap ka biang na kebentaban pendap penbiang ki jingdawa gas ka jela. Chief General Manager jong ke Indian Oil Corporation Amarjyoti Bodoloy uloong ba kani kathan kadap pura ha kajing dot ka gas bat ka umpnyang da kajing penbiang ki Southly ki jaka penni umpnyang kata ki refinery ha jong kathan stela mingi ki bala pentigna ba kajing penbiang ya kajing dan kam gas kan omthot susu Bodoloy loong ba kajaka pendap gas hakitem dong set jing set kata ke LPG bottling plant ha Meghalaya lakmi lenti bahkan sedang tri kamno hapedeng ubenai naitung bat unailar keban kampen ba bat kampahu kajing penbiang gas ha kejela State level coordinator jong ke Indian Oil Corporation Saswati Mudoy ula pentikina ba kajing penbiang gas kan yat bet klem dan jing tut bat lokon tu hipat ba ban om ki jimut ni ngokul mar bat ban om nyet yaki kubor hamsaya badan ke jengduna gas. Menteri Transport and News Affairs jong sarkar Meghalaya uba wailat Miki Sela nem gesngi ulong ba ke jela kan pendet bat le ke badan kam ha ke bede ba ke jing penbiang ki jengduna ki jakasa na ke benta ki kenhun ki banwan ni sementa ha ke National Games arhajar arpunyo da ka baka ai da ka do subsidi ba nyopu ar hadu nyopu san na sispa yaki yin sa basa butik hotel hatura bat joai haba penya yaki jingilang banungkong jong ka National Games Secretariat Society uba selau loong ba yaki jing pendung dukhat on penyar na ka benta ka jingi trelang ka bakhamba hapedeng kitnat sarkar repair kat ba ka jing sinai ki jakai le kai ki dang ya saprang ka jing penbiang jakasa kadang longhi ke badan kam ban simkia sabar jong kanong ba selong uba sela uloong ba ka sarkar jela ka beitengka na ka benta ki jing pen kre ki babun jan klem da up ya ka jing ajing menjur ka sarkar pedeng ya ka bala yo jing ero na kaliang katnak ki kam sports jong ka sarkar India ka State Planning Board nim ka singi kala penlang ki jing kmi bnya ahlor ka jing pen kre ke Lempung National Games ka balai kundai ka ban penlang ha Meghalaya House nem arhajar arpunyo haba kran ni kinong patay ku bor hadien ba wai ka tege jing elang kmi bnya chairman ni State Planning Board eti mandal uloong ba ki jing pen kre klaya sa prangkat kumbala sandur na ka benta ka tege Lempung ile kai ka ban long house nem ubanwan hakati kijing elang na ekren ni tairu walor kisin jam ki ban pentri kam na kabenta bante la kam mi kijing dheng kali sor selong hakapor balong kati Lempung iri akai National Games umandal uli thu bakati kijing elang kampat sim lala ban pendep puralut kijing ekren ni tai bat ba ka State Planning Board kan ye kendu biang ban syong jing elang sesisin ka board kan let jurep ru ya ki jingte jing sina ki jat sports repair ya ki bala tailes na ha ka jela na ka banta ka National Games arhajar arpunyo ka District Disaster Management Authority jo ka East Giant Hills Club penlong ya ka program ajing kay pentibit ha ka Block Incident Response System na ka banta ki kenhun Block Incident Response Team hawapong batlum snong Community and Rural Development Block nin kasngi haka office yung BDO hawapong haka balawan manisim talang dikisipay katrat home guard kijing sakri yung kikali pilip ding kirang basnong kinong tray asa lembat kiwe kapto kani kubor klakot ke balawan sapi na ka Akashvani Shillong haka po pravajing ini so pat bakadeli station na kabentaki kubor kibanwan naka